I podatak koji je neverovatan. U 2 svetska rata su odneli iz Srbije 47 vagona arhiva. Svaki vagon je mogao 10 tona materijala da smesti u jednom vagonu. Znate koliko je vraćeno 47. godine Jugoslaviji i Titovoj? 1 vagon. Samo 1 vagon. I to što je vraćeno, pitanje je gde? On je napravio čovek kompletnu listu šta je sve. Kompletno je poharano, recimo, Ministarstvo inostranih poslova. On navodi da, recimo, preko 450 ugovora međunarodnih koje je potpisala Srbija i Jugoslavija nisu vraćeni. Svaki dokument koji ima oznaku gotovo strogo poverljivo nije vraćen nazad u Srbiju. Kada su tražili, oni su govorili da je nešto uništeno, da su spaljivali, što je nemoguće u tim posebno zadnjim danima Drugog svjetskog rata, da vi spalite tu količinu materijala. Oni su navodili u Beču, u dvorištu arhiva.